Wachil, chayapeo bishik chuech, hasrere takanik chiwachre kashkol pa wekatinamit? Utsri, nabera hoshika wetamaj, hasriri hunkashkolil, arewari yabil riman ayetal tawa kumal, sibalah katsahanik, shukuhe kuya kashpaka kaslemal. Haskuche, shkat wetakanik chiwachre kashkolil pa wekatinamit? He, atik shanumal, pasibala hamak, shukuhe pakatinamit, pashil kayala, shukut rip, wayabirri, kayutsahriwinak, ubi coronavirus, COVID-19. Chikuyak ashkolil pakikaslemal takritinamit, rumalwa, atush kitorik halahoh tak kolibal, atush kip inem takrichich, shukuhe rinimak takrikohib. Richahinilap tinamit kopa kiakap kikichahih chikitakesh ronoher ritakanik. Wechahinemri kubi chishak pahital rikahbal kuyao kuhelbi pakachoj. Parikahbal rimang yatal tachik kelbi hun chirachoj. Rech katob anchech u atushik riyabil. Rech kak atushu wach riyabil coronavirus chatkanahkan pawachoj. Arewa unohibad de mayap chorchi rech pashil kayala.